Zdravo, djeco! Kako ste? Nadamo se da ste dobro i da ste spremni za nove avanture s Medom Mikijem i Kikijem. Uživajte! Danas učimo o jednoj velikoj i jako zanimljivoj životinji. Tko bi to mogao biti? Tko je to Medo Miki i Kiki? Kako se zove ta životinja? Krava, da, to je krava. Krava je domaća životinja koja živi na farmi. Ona je jedan od čovjekovih najstarijih pomagača. Krave imaju mnogo prijatelja na farmi. Često žive zajedno s konjima, ovcama, kozama, kokošima i tako dalje. Na farmi svi imaju svoju ulogu, a krava je jedna od najpoznatijih životinja. Krava se glasa mu. To je jedan od zvukova koje najlakše prepoznajemo. Krave su mirne, društvene životinje i vole biti zajedno u krdu. Često provode puno vremena vani na pašnjaku gdje hodaju, odmaraju se i pasu travu. Krave imaju veliko tijelo, 4 noge, 2 uha, 2 oka, rep i papke. Rep joj služi da tjera muhe i insekte. Tijelo joj može biti bijelo, smeđe, crno ili šareno. Često crno-bijelo ili smeđe-bijelo. Krava većinu dana jede i odmara. Može popiti jako puno vode tijekom dana i voli mir i rutinu. A vi, djeco, pijete li vi vodu? Da? Bravo! Krave vole boraviti vani kad je ugodno vrijeme, pogotovo u ljeto i proljeće. Krave jedu travu, sjeno, djetelinu i drugu biljnu hranu. Njami! Mala beba krave zove se tele. Tele je pri rođenju malo, ali brzo raste. U početku pije mlijeko svoje mame. Voli biti blizu nje, pratiti je po livadi i odmarati uz nju. Krava ima 4 želuca, zato može dobro probaviti travu koju jede. Ona cijeli dan žvače. Krava puno žvače svoju hranu, zato je često vidimo kako mirno stoji ili leži i žvače i žvače. A sada jedan kratki kviz. Gdje krava živi? Na farmi, u moru, na drvetu? Na farmi, tako je. Kako se zove beba krave? Pilić, tele ili mačić? Tele, bravo, tako je. Koliko nogu ima krava? 2, 4 ili 6? 4, bravo. A tko je to? To je traktor, da. Kada dođe zima i nema dovoljno trave, krava jede sjeno koje farme spremi tijekom ljeta. Zato se ljeti trava kosi, suši i skuplja. I tu nam pomaže traktor. Farme traktorom pokosi travu, ostavi je da se osuši na suncu, a zatim poseban stroj travu skuplja i mota u velike bale sjena. Bale mogu biti velike i okrugle ili četvrtaste. Nakon toga ih farmer sprema u stalju ili pod krov kako bi ostale suhe. Zimi se to sjeno daje kravama za hranu.
Hvala traktor. Taj poseban stroj koji travu skuplja i mota u velike bale sjena. Wow! A sada je na redu jedan kviz. Što krava voli jesti? Travu, čokoladu ili picu? Čokoladu? Ne čokoladu, Miki. Probaj ponovno. Travu, bravo. Krava voli jesti travu. A što krava jede zimi? Sjenu, sladoled ili bombone? Sjeno, bravo. Jedna od važnih uloga krave je da nam ona daje mlijeko. Njami! Od kravljeg mlijeka možemo napraviti puno ukusne hrane. To je, na primjer, jogurt. Jogurt možemo jesti za doručak uz naše omiljene žitarice. Njami! A Medo, Miki i Kiki, volite li vi jesti jogurt? Da? Bravo! A vi, draga djeco? Da, super. Jogurt je jako zdrav. Od kravljeg mlijeka također možemo napraviti i sir. Njami, A sir stavljamo u nešto što vi jako volite, a to je pizza, da. Sir stavljamo u pizzu. Također od kravljeg mlijeka možemo i napraviti čokoladu. Šlag. I tortu. A možemo ga koristiti i za doručak s našim omiljenim žitaricama. Odrasli mlijeko vole staviti u kavu. I bebe piju mlijeko. Njami, njami. A tko brine o kravi? Znate li vi tko je to? O kravi brine farmer i farmerica. Bravo! Oni kravi daju hranu i svježu vodu. Brinu se da ima čistu štalu i puštaju je vani na pašu kad je lijepo vrijeme. Hvala farmeru i farmerici što se brinu o kravi. To je jako težak posao. A sada jedno pitanje za vas, djeco. Kako se glasa krava? Au, au, mu ili mjau? Mu, bravo. Od kravljeg mlijeka možemo napraviti sir, kamen ili papir. Sir, tako je. Bravo, djeco. Draga djeco, hvala što ste danas bili s nama. Nadamo se da ste naučili nešto novo o kravi i životu na farmi. Vidimo se u sljedećoj epizodi. Ne zaboravite se preplatiti za još zabavnog sadržaja.
Papa, papa, papa.